Toror creation tuawat ranwat niarat ako spayo paran gaunor ya creation puno ranwat wiaran kaisak tuawan wiya ko toror wat talang kakatla motel tamang katyan an lolo iban patron yan tayo pagitaran pa speaker tawan paran apram yan tayo yan lolo no tanga wiya ko prondan kailangan speaker men Kami bicara dengan dia bukan betul sanction. Lumayan sangat sulit laprak. Kecil sebelum marakan lewer pasukan kan promo saksit. Kesan kaci sepokan masih kuala kemancan. Monatan pasukan monancan masih kuala lu katun. Untuk kurar misalnya. Katungot mensan susuban seperti sanction tingkat ketua orang. Dari surat mensan bulan begitu terus tapi siapun marang sarawi engkau mulai tu saksit menemen kuit. Bukan macam pasukan lalu engkau kulisang utai sang kubur kaitan kuan. Keskito siapun marang yang kasarawian lah, anda naman kuit, at kung ano ko ng kanot, yung kasarawi kan promo. Kaya mangsam, yatual sakratan katong pagsawas mo, kaya kupurar dan kuita ansyo ng mga koros. Ilang katayang kumuyat tao na sontor mo si Spice. Amen. Kailangan din Honorable Senator ko ngalil Vice Speaker pagki lolo ano itong atawag po tayo katla mo tayo utan po na si Chief Clerk kong roll call. Senator Astana Pram. Amen. Senator Kiko Apis Jr. Senator Isaac Artewis. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Sangster A. Etkar. Senator Wilfred H. Esmond. Amen. Senator Phil E. Edward. Isang mga Chief. Senator Stephen A. Edwin. Senator Pacharico L. Iren. Hey. Senator Aurelio P. Choap. Senator Alfred San Latora. Pagdamat na. Senator Tenny L. Laben. Hey. Senator Edgar W. Licanet. Amen. Senator Tendi Teswo Louis. Amen. Senator Benjamin H. Lupwick. Amen. Senator Makar Mikel. Senator Selton Chinet. Senator Nelbert A. Perez. Senator Dionisio E. Simon. Hey. Senator Mitaro I. Simina. Amen. Senator Francisco Simram. Nine, Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kailangan chancel magtay sa bulman ko quorum magtay ka katlanan sa matay wiya kupur. Amo magating kupurobin kakulian tayo tiyo wiya sa bulman tayo sakaratan kapeng balal sakaran Mexico kapeng lap ang kupuran na nilap. Sakaran kay bani hawawlap ang kupuran na raksugo. Hawlap ang kupuran ni Soko. Aon ko sa bulmar likan ko nanalang ko ng kanyay ko. Pautoror ang labalap kay di palian tiyak pomocho government national, state, local, Pohnpei Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabinan, Honorable Haroline Movic, Pohnpei, siyong ko pong labalab, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy siyong ko pong kankoros. Kasaksit, itong aluwaw o Vice Speaker, Apram, Floor Leader Latore, o Honorable Senator Kankoros. Pohnpei, kasambal kailangan lang Samuro, Moloy sa Seriso. So masakan lo langan way mawuya pe nan kalaruwat men Pohnpei kan may patrang China nan chamber nan kalal maslikun kalal rakat o iban patron pagita den open nan wiya purwat o iban tor poranta trong sa matay floor leader na tor Kailangan ng promo speaker kung kubura mo na iban patpatway
Patrong kuburakan koros kabin pro trail pro kubur mau kubur sobogon go makai pai pro naman trail Allah yang sana mau speaker ay tungal kay bunuwa mere lang kap patrong sabul mau minsan salia nilang tang pron rail so bay ti kumpung tayo ele binang wang tulang lang kosokos samuro ko koros nan Pohnpei wat speaker wasak set ay tungal wa mere lang kap wang komi wang ko pa speaker wang yang bersentuh kan koros mereka menwang dia lensu seriso lang kanat lang nuai kesambalakan koros kuburai tu mariwa mereka lengkap batang kami wang dia rail dapat pilih tahu susah kan koros na apa li state government, national government atau local government ay tu mariwa uran mau wang tuan Pohnpei unsak mereka mepat Pohnpei umaslikin Pohnpei ipilmen wang di all kesambal man mayang patrong tayo ranwat o sabon mamail staff kan chief clerk o staff kan koros speaker kan kuburo iman patawan plagu pang promail tayo langkak katkila journal kanggak watawat murun ranwat Kaya man. Dan cara mo kamagit memiye Kailan ka pangandala, wato-wato alaltan journal, karos mo itong kamagito, masaniyay, masaniso, kamagit paita, kaya ka pandalar, wato-wato alaltan journal. Kamu floor leader lang. Alangan speaker ay tuwal, wow sa balang kapatpatoto bang pananokol na turkang koros. Speaker man sa karap kupurmaon niya, kailang kakrap sa bulmatay kalantor, o patkiyan doon na itam ng baisak. Limaw yung resolution kalantor. Kaya man. Anjal mo kawitok kailan katiyan po ng baisak limaw, wag iya miyot po ng kamagitok, kailan katiyan po ng baisak limaw. Isak limaw, da isak isu. Isak limaw, resolution calendar. Kailan katiyan po ng baisak limaw. Kamu floor leader. Alangan ang from speaker tuwal wow, dito ito bang prakan speaker man, LL Pwuhng ki kamtin, chairman in finance, o itong kamtin finance, yung batawan mutra, Legislature resolution number kuwalisak labi na reso kuno. Kaya man. Nabukuwalisak labi na reso kuno. Paros mo itong kamagito masaniyay. Uwang masaniso. Kamagit paita. Tayo floor. Kamu floor leader. Alangan speaker kaman neno. Tungalwa. Tutuwa ito. May sakara kuburmaon. Nga tayo langkap. Place resolution of kuwalisak reso kuno. Nasa pulmatay kalanda. Kaya man. Tayo siya lang mga kamagit na miyayar. O pwede miya utupan kamagito. Iban patawan. Talent place. Kamutan resolution of kuwalisak. Laban niya reyasak kuno. Paan sa pulmatay resolution calendar and ranwat. Dahil muna tayo bangkat lamuwa. Ben patawan. Pagkita mga talent komal. Dahil komal. Biya kabin resolution of RAM chief. Masyo.
Thailand sa palong nan sa matay yak puro sansal mo muna try ko multiply kat pan ng basic limaw yung resolution calendar kamagat yung mayor try then place resolution of kuwalisak labinyari sa kuno sa matay resolution calendar and run it makaros place here ay man po na sa chief clerk. Legislature Resolution Number Kuwalisak Line Raisak 10. A proposal for resolution further amending LR number 111-25 to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Nagkatinan nasa nabitan po na si floor leader Latoro. Kailangan speaker tumalwaw sa palin tutuwa sa bang promal speaker man sa karag burmaon niya tayo langgap katiyang nasa ni resolution of kuwalisak labinyal risak kuno sa pulman kita. Paros mo itong kamagutan nasa ni Yay. Uwo masa ni show. Pag kamagita po itang trabang katinan masa na po magkupurin po na sa mga introducer Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Muna ipan patin ko puro mo yo floor leader ay patin sa masa ng kasam sa karon katong kay Pwuhng mapatuyan nilang itong alwala pang puro mo wan ko melel vice speaker floor leader itong alwala to pang puro dukun kutar Senator Michael nasa Pahrek Senator Pwuhng nana pasok as chairman R2 itong alwala pang puran kambakabayan o President Kadkadaur. Mr. Speaker, kamutan pagpag the resolution of kuwalisak labinyari sa kuno kawag po patroto nintuan Governor Communication 1 puki labinyari sa kuno maitan apol tuan grant makinapali iray tuan dodagan kambang rosan mo melag iray makinapali apol pen serupolelkan. Mr. Speaker, uyak kasan din legislator kaysa kayo buo kasanad makamanata kasan din sa wasin masliko koros pangkin padroto legislator ang o kamanata kamutan resolution what paano kita la resolution magtay kamanatar may pangkin ang sangan sa was met water met. Karmay Mr. Speaker nan apple don grant nintuan na esansal $1 yanan kit wala buku paisa may patronan grant wat esansal me grant wat niya kinapol o kasan di sang way namar ka akin kamanaman taong parsilu chaptanan riyakit riyasak tayo o ban kung sa kilanan riyakit riyasak isu tatawag niya padodo episode kun payan sa matay fiscal year po kiyaw yakran akin chapta April aneo paro yung sa kila masili sa kayo aneo paro ay kabunggiyang ay itong floor leader Mao Melel kambagabayan Senator Simon Pwuhng kongong tele na paliyata tatakot ranwat sansal may right on tatangan makinapol ban krantwat kakatye meton tataw pukat sa patungan na right on alpete isang ni April dito ranwat kamanan mantaan resolution wat ranwat may Mr. Speaker panapali right on alpete isang April patola lel September silisat Mawaw karak-karak may Mr. Speaker. Sekarang malwat ko purmawan niyo kay kamanata resolution wad na sa matay session ni may isang rangon. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl Pwuhng kawewan resolution na kuwalisak labinyari sa kuno. May ito masa na ba resolution? Lord Leader. Kailangan speaker ang tumalwaw sa palin tutuwa ito speaker man kami naman sakar bahasa ng kawit na chairman ng finance supplement year ano kakir kawit bro sang nagarabawin man yata ka magut sa langak restriction dumasan bang resolution of kuwalisak lang na reso kuno supplement kita Sabayaman. Masulal masa na ba resolution kamagut yung miyaya tayo na itong timasan ba? Koros mo itong kamagut masa ni Yay.
Pwuhng masaniso kamagut paita directing tier masanabel resolution of kuwalisak lebenya reisak wano. Tay bangkat diyan anusus koros mautung LR of kuwalisak lebenya reisak wano kawatan dindembe palimaun. Dan chancalayang way masabulmatay issues metoke kamudan resolution of kuwalisak lebenya reisak wano issues aisak walu a o chota mauwang ranwat tay kamnalar LR of kuwalisak lebenya reisak wano. Masalah resolution ban resolution calendar ay ban po na sa floor leader. Kailangan speaker tungalwa untuk tuwa tabang formal speaker mengsagara kupurong mau dalam kakrip sa bulmatay kalantar purong sa talang dan order of the day standing committee report. Keraman. Chancalang mo kawit memiye wagi amiya utkan kamagutok taigat katir ban order of the day ay standing committee report iban po na sa supplementary chief clerk. Standing committee report number silub kutuway sa kriyaw line reisak wano mepit governor communication number magkutuway sa kwalu line reisak wano sang sapul mamukamti ang finance. Kailangan kailan kakatiyanan masanabel report ang may problem po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong agawa sa pal, bangko puro mo yun, bangko puro kan koros. Ipada sa mga kamagin mo ni nuwawa karakara magat maluwat yari ang kakuya kapuro ki standing kami to report sila bukutuwa sa kriya o lamangyari sa puno. Chancalang mo kamagat memiye koros mautung kamaguto masaniyay Nauwang masanisyo pwede kamagat paitak tayo bangkatiyanan masanabel kung may kubrahin po na sa Chairman Carl point abiyata. Chairman? Kailangan may Mr. Speaker, itong agawa sa pal, bangko puro mo yun, bangko puro kan koros. May Mr. Speaker, kupunan kami timesan pwede apel kaninay ang tatagwad ako nangan niya ay menuwaw karagarak kamagat maluwat yalang kapandalang ni mansa matay kalantarin sa sinimay sang ranwat standing kami to report sila pagkatuwa sa kriyaw na mayari sa kuno. Chancel magkamagat yung miyayan talang kapandala masanaban standing kami to report sila pagkatuwa sa kriyaw na mayari sa kuno ni sabal matay imun kalandaran ranwat paros mautung kamaguto masaniyay o masaniso kamagat paitar o standing kami to report sila pagkatuwa sa kriyaw na mayari sa kuno kapandala ni imun kalandaran ranwat. Near the report, Chief. Standing committee report number silub kutuway sa kriyaw line reisak wano mepit Legislature bill number PAPC sa krimaw line reisak wano sang sapul mamukamti ang finance. Jangan mo mo to talang kakatiyanan masanabel may kubrahin po na sa mga Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong agawa sa pal, bangko puro mo yun, bangko puro kan koros. Nuwawo karakarak, iliw pada sa magkamadin mo niyo, kamagad maluwat talang kakuya ko purki standing kami to report sila pagkatuwa sa tayo, lamanyari sa kuno. Karos mo itong kamaguto, masaniyay, huwag masanisyo, pwede kamaguto, pwede tayo bangkatiyanan masanabel o iban po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong agsakaran mo sa pal, bangko puro mo yun, bangko puro kan koros. Standing kami to report sila pagkatuwa sa tayo, lamanyari sa kuno. Itan kamatang ko sinat papisi sa klimaw, lamanyari sa kuno. Me kawit kanenen moni ninduan katiragtaan audit mauyawiyang patitin sa matay government ang parin tatak riya sa silu dan kakanena yang sa matay local government kan. Mr. Speaker, nan tatakin committee ninduan karong-karong mamiya committee luka ito Israel kuliyaban local government kan. Chansal me miya local government me Kadkadaur to tuan tatag puen kuliyan rai. Ikabunggiyang dukan manlap o district administrator and net
o men ka lapalap aray pisar tong tatakot pagi tatakot non kasampal niya sair mo ni makin apa-apali tatangkan forest and local government kan asamun maray kawait mepasan de report mesansal nintuan tamu kamatin moni kamalele me kawait kan mareu yang kamiti uya kawait kasambal ni aray uya mangmangan local government kan marulian. Mr. Speaker, nan audit mo uya uyang tiyan moni raya ketui saksilu ekataya rakta me wan moni metep makdayakin keadaan ki carry over tatpadu no 1 million riau develop silinan pagi dabugi sijak silu nan ruasin sama tayo pasan ng kosernet ruasin me so de dik sang percent sili sakin revenue pankin kanan yang sama tayo local government di sakeu dia ban itawan we ban kanan men patoni one ton way. Remind Mr. Speaker, kami tu bil kesempal ki benar memian intuan kawai interaktor kan bahan moni. Napogi dia moni masai kapal nang kirai local government kan melel sangnan audit me uya tiyan moni raya ketri sakriya. Awan monwat and kakane din momot sang nan milian riau samau magday pantatang person silisak atalate isilop wannen opo silisak silu maban kanen ay ikapung kemelel kupur mawan sa may kamadian moni kupur ayo may koneng Talent council kan local government kan luan moni masai kapal yang rail nan parin tatak riya kedua sakriya. Ay makareta 1 moni makanen nintuan tamasan sa nan report and patu no 1 million 0.5 nan kawai din million 0.5 wad nintuan kasantin kanen maban wiyawi oken wiyawi into one ton way kaya tin mo what kabanga marangi pantala panen pakut wala bugisi sa keo kichi municipal government pantala realop isinan kit wana bugili may sak tayo kolonya town banwan chala lob wanen wana kita bugitu ay sa kwalu madalini municipal government pan realop limanan pagod wala bugi silisak silu mukul municipal government pan silinan silagat tuwa bugi limay sa gisu net district government pan lob walinan wana isak limaw mukuwar municipal government pan rianan wala tuwa kupay sa kwalu pangilap municipal government pan isinan wana tuwa bugi silisak. Uya ruwasin pasan ng kwasan natin pangilap municipal government na present ASAC and sabon maray local revenue bankin inanlan ang pangilap municipal trust fund. Kaya patunan sa maray pasan kami tu kamerelam kawai tuan ane sansal nan kwasan natin niya. Patu di sang Sabuafik municipal government pantala silinan wala kitu isu pukuriyaw so kaya municipal government pan realop demanan wana kit silupuku wana isak riyaw o municipal government pan lop panen isikit papuku wali isak intuan kanan natin mono pukat niya kapag pana ay no yata million 0.5. Mr. Speaker, kami tibil kachi we have been legislature pan KAPWARESOU yang local government kan luan moni kan masai kapol pagi audit kan makin wiyawi esai musa kila melel audit yang raya gitu isak tayu
riyesak lemau o taikat kad nan riyesak wono atijan riyesak wono ambangan mogit nan riyesak isi kawaikan muye ong kau napatan apolban muni kan me konengan patolang local government asansal me sang government wote ko kota oleletan so you me revenue kin million isa ko po nangi awiya pen kanene yu kosanti nan kosanedi makamanaman tanang kitu ko li sak tuwa makasanedi me million sidu me bangkin kanene yang local government kan kamelela mele laso oi kabungu ko purmaon committee kawitin committee pergi moni kan dan matang wang local government kan nantian moni riya sak su kawitin committee me bampato yang maluat and sola million silu anod million pai Pwuhng ko pukurawad essential me nantian moni kan me rakto kamugitin po inan tatak miya national government miya state government ari ako na yung melel once I was koros magtega kayo yung local government poron kakapali sa maray to tatangkan agtailan rabako uya pa koros ikamelele me uya pa wat uya ben tatak yung mabansa namang pati yung met kami tu bil kamelele me pinanin tatak makonengan miya nan tian moni kan meban patota mawa when kin kakawid legislature ang open na makonengan miyang local government a local government kan bilkin kamatangato nan tatakin sa mga committee moni may Mr. Speaker nan parin tatakwat katiyarag tamra miya local government menan tian moni wat bukan moni makamaman yang rail niya so mar puralaw kamana tamaray patit kan one moni makamanata si pele one moni makamanaman yang right Pwuhng ko kuburawat aray kamelele me moni me sainsal nan katiyarak tanatit kan uyayak sabol maray ay irawad me kamiti kamelele me kasantin tatak me tuwa tamo dalan kak soda beliau Pwuhng akaw na bataan pelanin tatak kan kinay pati ang may Mr. Speaker utan uyapan patit niyanso me iray local government kan pangan kamanata moni olel wayu me bansi pelawan moni makamanaman yang Israel utan rapan puroto por kakaway to legislator kak kamanata paisangan moni nuwan anan marasabon manti kamelele me kuburmawan committee ninduan iray local government kan me kamanata patit si belela wanda makamanaman yang Israel awan moni masansal nan report o kamumatang ko senat na miya panapaliala sapul na miya nan tamaray patit kan kami tu kamelele me maluwat sabon manki manaman unsat ong kamanamantaan moni o anso Pwuhng eupen na masansal nintuan karong nauyawi kami tu menkawid maluwat an kakapali tatakwat nuwan matang koros kanwad me kanati pero Pwuhng met may Mr. Speaker nuwaw karakarak ipata sa mga kamiti moni o sa karamaluwat kupurmawan miya dalang kaksapon man kita report and chansal may Mr. Speaker na committee member koros utong tatakwat Pwuhng uyapan tatakwat and kakapal tapang kupuramail ayala chansal na miya member masita sain kaya dyan po ito rasito utong rasito sain pa niyang siya mareport watin into rasito kat po rin kak ya sign dari itu ngal sakar masuk ko ng Rail Honorable Senator ko ako ang chansal na kami tungong siya delegation in Madalini mo siya delegation in Nukiti
showcase net o local government kan mintuan wewen sama kamatin mo ne sa man ki koro situng tatakot ay bat man Mr. Speaker kailangan po ito nga rin kaya sumo Kailangan Chairman Carl pwede kawewen report silip kutway sa payo laban niya riyay sa kuno Miyate masanaban report kamu floor leader lator Aman speaker ay tungaluaw pagpatuto bang prong katuat. Speaker man kami lalam standing kami report silip kutuay sa tayo sa pinari sa kuno. Untuan kawin to masanin chairman. Tatakot kami tiyo kiyang kalian executive, finance, budget o local government kan. O nang kawin na sansal sang Chairman Finance, may nananbil sa namaw. Unang tuwa na abil ko din kawit. Iya pa na abil ba ang pukpuk tala. Uy, mang kami nila masuto yung kuburban. Uwang. Ura masainsal. Yung tuwan, dahil karos mangi. Makmay kwatusang nan. Local ka, no? Apalita to ako. Tayo yung speaker may man. Yang sakar kiyo sang negara bawat man sakar kuburmao nyo to langkap kucing tunasan bang raputo kot na sa pulman kita. kaya man Dan salam mo makamagit yung miyaya talang rutung timasan ng report karos mo utong kamagit masan iyay Pwuhng masan iso kamagit pa itak tayo rutung tiyar masan ba karos mo utong standing kam the report silip kutway sa payo laban niya riyay sa kuno sang sa pulmatay kamitiyan moni masan iyay Pwuhng masan iso kamagit pa itar o kutay sa pulman kita standing kam the report silip kutway sa payo laban niya riyay sa kuno Privilege speaker. Kamu floor leader Alang nang kami speaker ay tungaluaw sa baling tutuwa na bang prong kat kasambal. What speaker kami kubura tunggak patawan. Kawawi mawul kasambal riyaman nilang ato ang sapul mamayo kutuk kasampal ranot. Former commissioner ng PTU na pilapalyo tutok pilapakan. Chawlapkan. Lukong talanwanik Mr. Elgam Berber o pinuhol ko sambal man yung katimiyel aloka namaton pala man pagkitay lang katiyang ramay na pala Kailangan floor leader pag yung kulian tayo diyo po na sa all kasampal riyaman sansal sangka mo iya kailangan na nolo ko miyate point of privilege Masyo tayo pampleo po na sa Madam Chief Clerk Standing come the report number silipkutuway sa klimaw line ray sa kuno Mepit Governor Communication number 52 sa line ray sa kuno Sang sapon mamukamdiyan Social Services, Cultures, Traditions, and Historic Preservation kailangan talang kakatyan ang masa na bang report ay paan po na sa Chairman Edmund kailangan ko rin speaker kultura muna tanyang patpatuan kakpatuan sa bulim sa karatang kan kumuhudan tiyer minutwet o saksakar ko ng wewe ng mga itungal sa karatang kung kami speaker kung speaker floor leader ano po members ko ray kami patuan ng chamberwat speaker niyo nung pagkita mo ito ang kakan iyalang lang po standing come to report nung po silupuki tuwi sa klimang lang riyo sa kuno palos mo itong kamagito masa niya Pwuhng masa niso pag kamagito po itang tatang katyan ang masa na bang kumay kuburoin po na sa mga Chairman Edmund and Kapiat kamu yung Chairman kailangan speaker kapag yung itugal sa kartang speaker bang kupura mga nitaan patuloy ang ulianti sa pulmong kamtiyan social and cultural ibapi member and kakyang kulpatong ipan patuwan oralap o ipatuwan report patuloy pangan kupuran member kan soros ayo amin naman nanti awar isa payo kuantak watak o wewepi otomar report hari oralap ipan patuwan report Starting come to report members silipkutu sa klimaw lang isa po mauwa communication
Dimotgi tuwe sa lain risa puno. Napit nominee sa Pwuhng nomination on sport commission. Committee piltaular o duke option kapina yang aki pilihan sport o Pwuhng nominee na kapina patawan to yung nominee Mr. Anderson T. Pwuhng ni committee Pwuhng ner option kapina o pilihan sport rifle kawawa na utang kaliwat warailar salamagot o pilihan commission urail anano urail mantinme kaman tapan watamin sang nan ew Pwuhng committee piltaular o Pwuhng Women Social Services o Chief of Staff Mr. Patterson Seth o Ramsey Tua Maria coordinator in sport o Uray Pugat ni at papatoyong Uray Pugat Uray Koros Uching sa Pwuhng kapina namin naman. Committee Pwuhng Mr. Anderson Pwuhng kalalipak rin na million ang yapukawat proti sang singko masang rangkap na patuan tumasan ni Pwuhng ti irail namin ipukat. Tama yawi irail Pwuhng executive irail local government kan arail utut na katarto arail tungal namnika ari ino yawi committee Pwuhng naminat o apil utung mamamot wat pang kamanata apil utung pan yap pawat one time sa kelas report what speaker committee bill tapi paan kupuan mentor koros dalam ketincawan kita namin tapi tidak kalau kan beliau yang ero ratulitum ranjangnya dan dia pukawat iora buat speaker minta kan patawan tak tidak kementorkan marpil yang sawa saran tak yang patawan tarai tungal Kailangan Chairman at Pwuhng for the present standing committee reports with Kutuwal sa Lima o Libanyabi sa Puno. Kami, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balbang kupuro mo yung pangkapagan ko. May Mr. Speaker, ikabang report mo masang itong al-chairman mo. Apwal doon namin ibukat maupwal alator ikiapan kuranin mo yung mga nasa pumbangwan ariman nawaw karakarak pero kita langkak sa urman ko kupurma utong ata report utong ata namin amay lang masan ban report iman nawaw karakarak kamakita langkak riting kumasan Masilar, masan ban report esansal makamagit yumi ayer dalan katla usap Jungiti masin ba moni taiban taulak magburin po na si masin na teretun makawatan din magkamuy sa teretun. Lang promi Mr. Speaker ay tungol wow kapatapat patem sekartang wow kan memiyay ruang din kamuy pa explore honorable member kan o Israel kan may ang patem mention kamuy. Sensal mo memiyay kamu ketiyo ang opportunity ay megot miman kabatayang po titak te parata ongnan report taken ni mo na essential mo ni ana pentatok police clearance kan kinanana and tatem supplementary report pero what paratan
Korongan Committee o iyo rame may Chief of Staff sil dagmang me may bagi pururun tatok nomination kan kaglel dito mo Legislature putal ng take action na irawat dagpag wilang AG's office ite niyan sa matagatarpan communication mo ito yang patrang na essential re ina Chief of Staff kawait may murun rawat mo nominee ka na banlel dito banan yang clearance what and katrang pwede kung wiya iran paytak sa kapantela wiya pantoto kan so aptame imen batawan o mga nagap essential lan so what president in volleyball association ikamelala may Israel kan koros may tito tan communication what so wiya mga nagap kayo may very active non-sport nanjong-songan kamatong kayo mamiyo ere pwede bikaray-ray mo inita may imen kabatrayang tan essential nan pupuktalangan Langan Senator Edwin, mamawar koros mo utum kamagut talan rutung timasan ben report masani Pwuhng masani so kamagut paita tayo rutung tier masan ben report koros mo utum standing kam the report silip kutuwa isak limaw nabinyari isak wano masani Pwuhng masani so kamagut paita rok tayo supplement kita standing kam the report silip kutuwa isak limaw nabinyari isak wano niya the report chief Standing Committee Report number 521 line Raisak 10 Mepit Governor Communication number 521 line Raisak 10 Sang Sapul Mam Committee on Social Services, Culture, Traditions, and Historic Preservation. Isangon mo motor magpuruin po na sa Chairman Edmund. Kailangan speaker ka po yung ultimate sakaratan mo isang minute na minute o ibintan harala pa ito Standing Committee Report number 396/26 na Governor Communication 591/26 Mepit namin on Mr. Tusio Akinaga kontak ng iya Port Member in Sport Commission Uktay katingan masan po Talangan Chairman Edmund, niya ito masan ben standing committee report. Kailangan speaker wow para laban report what Mepit na Governor Communication dumapit ko sa kailangan riya sa puno Mepit ititan Tusio Akinaga kontak niya Port Member in Sport Commission Committee Kadkadaur Israel Chungon sang option katna open sport open Pwuhng rider o sang option katna Israel kan sa Pwuhng rider in ucung naman minute wow ikakarag mong tapita mo motuat ang kak sapul man kita rapotuat ang talang minuat Basular, masan ben standing committee report silip kutuwa isak wano. Kamagut umiyaya romiya utpan kamagut wa. Amawa Chairman kamukubure bona sima Senator Edwin mepil kawatan din. Kamu Senator Edwin. Ikalang speaker kaproyang ay tumawapan patrang tayo tama itungol Chairman Kadkadaur mo yung essential mo Fort Worth Israel kan magnitito kung walianto way isa kayo mani may mga Outer Island emen na kung William to Outer Island and essential mo Mr. Tusio Akinaga William to yaw Colonia Town o report na trail up then atop Mr. Pwuhng William to in so kayo so essential lang Senator Edwin, mamawar, karos mo utum ka magtalang rutung timasan ben, standing committee report
silub kutuwa isa kuno lebenyari isa kuno masani yei Pwuhng masani so kamagut paita koros mautung report masani yei Pwuhng masani so kamagut paita rok tribal supplement kita standing come the report silub kutuwa isa kuno lebenyari isa kuno Mieto report Standing on the report number silub kutuwa isak issue line resa kuno Mepit Governor Communication number 52 isak silu line resa kuno sang sapul mamukamti in social services, cultures, traditions, and historic preservation. Song Momo Kalanga Katianan National Band for the Chairman and Social and Culture, Chairman and Salamat speaker kapro mo tumal sa katang wow min tapi tang kapro minutwat sa langkap nilang lang standing committee report number 397/26 pakarang karulan Kansana Moho Kamagut Navia, Paros Notum Kamaguto, Masani Yei, Pwuhng Masani So, Kamagut Paita, Via Masana the Chairman. hey salamat speaker isang minut standing committee report and supplement governor communication number 593/26 Napit namin Pwuhng Sport Commission yung Mr. Anderson Pohnpei na paanya William Net kontak cewa Port Commission kami tu bertolak ruang sang William option katanya Pwuhng Sport irai koros ucing namun buat kontak yang ya amendment Port Ini barata wow bagi memutuat engkau kan sapul man kita report ucung mata 6 menit. Kariyaman. Kalangan Chairman at Mon, Mieto Masana Ben Standing Come the Report, Silub Kutuwa Isak Su, Lebenyari Isa Kuno. Pamuy Senator Louis. Kalangan my speaker ucung sa karatan wow kapatagat sang ni kawawan ba sang salita sang ren Chairman Wow, Chairman and Social, Iman Takita o Ilan Kuchung Timasan. Masalaan Masana Ben Standing Come the Report, Kamagut yung Mayor, Tadang Kuchung Timasan. Pakaros Mautung Kamaguto, Masani Yei, Pwuhng Masani So, Kamagut Paita, Tadang Kuchung Timasan Ben Report, Karos Mautung Standing Come the Report, Silub Kutuwa Isak Issue, Lebenyari Isa Kuno, Masani Yei, Pwuhng Masani So, Kamagut Paita, Rok Tribal Supplement kita, Standing Come the Silub Kutuwa Isak Issue, Lebenyari Isa Kuno. Mieto report, Standing on the report number silub kutuwa isak walu line resa kuno Mepit Governor Communication number Magkuwal isak tuwa line resa kuno sang sapul mamukamti in social services, cultures, traditions, and historic preservation. Kalangan ko promise speaker kapro ucung sekarang Now, mendaki menguatkan angka lang standing committee report sedikit tulis sekali lain rio sepenuh. Kariyaman. Paros Mautung Kamaguto, Masani Yei, Pwuhng Masani So, Pwuhng Kamaguto Paita sa Bangkat yan at Masani Do, Bantuan ito Chairman at Mo. Kalangan ko promise speaker na pinsang minut 6 minit na ni Mr. Pwuhng Sintinis Aman sabul mengkap na tunggal Pilipil na pandulan kapaman din matalangin kontak ng ya aman commissioner commission and sport commission kami tu bertawala tuang option bukan option kapna tapi tuang bukan sport bukan social while kan kamti patuman tuang sucara itu kasal itu ukuran kapna namin napit Mr. Pwuhng Sintinis pangkak yang iya amen member sport commission kami alam koros anjan semua untuk buat report orang labeng report mat wow minta kita mau buat yang supplement kita report kariyaman tingata
Namone ban po na sa kamagit mamia kumkurin po na sa mga Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balbang kupuro mo yung pangkupuran kores. Iman pala pa diyan itong chairman mo, chairman Edman, unuwa kara-kara kamakit mo alwa talang kagriting timasin ben report. Kailangan speaker, itong alwa. Moyen kapatayan entre moyen ensanchal tu mana kap minute gunakan pukoki kamatungkan me kalian kamerain kun tuan kun iuyanan current school kan when ensanchal tu me all minute in active me kalian kamatunggalang Kailangan Senator Pwuhng mamawar esensyal makamagot yung mayor tayo na tung timasan na report para sa mga tung kamagot masa ni Pwuhng masa ni show kamagot po itak tayo tung timasan na report para sa mga tung report masa ni Pwuhng masa ni show kamagot po itak tayo sa bulman kita standing kami report silip kutu isa kwalu lebnya riyasa pondo na Dr. Mr. Jerome Silvanus. Masulahan report, pan-standing committee report, pan-bonus of floor leader. Speaker itu orang buat patut bang promo ketuat. Speaker may sa korang perma ini tayo lang kaklop sa pumatay kalantar katuan doon na itong nang paisok tayo yung pil kalantar. Pero yaman. Legislature Bill Number Pwuhng Line Raisa Kuno Legislature Draft 1 a Bill for an Act amending Section 16-104 of Title 61 of the Pohnpei Code to include official vehicles assigned for the use of the Vice Speaker and the Floor Leader and for other purposes ang nikarya o kamsaklang watawat. Kailangan Chief tayo kakatiyanan masin pa pan-bonus sa mga Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong al po sa balbang kupuro mo yung pangkupuran kores. May Mr. Speaker, pwede assignment mo yung tatawag pato lang kamatin siya ko. Asansal me Chairman Pahrek sa tapat yang dahil iman kamelal miya open na pungan niyo kamatin melal Vice Chairman likanet. Area masuk to open may rasa bulman ki anintuan we are member on intuan Chairman Pahrek we are chairman in delegation of Madilnim at we open masan ayon na patayin patay o itungal Vice Chairman mo o tagumalwot lang kakatir ng tatapot. Nansal magkamagot yung mo. Karos mo itong kamagot masa ni Pwuhng masa ni show. Kung kamagot po itak tayo bang katiyanan masa ni pe. Niya masa ni pe kamutaan ko sa nagpagpuli sa kuno ulit niya sa kuno LT1. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balbang kupuro mo yung pangkupuran kores. Mr. Speaker, ikapong kupuro mawan malwad me kamanada robot may itan kamumadang ko sa network. Ninduan omgat kilong kamumadang ko sa network. Puro kupuro kasambal makumsabol manki. Sar o kasantin tatak tapulpen tuksokan o kasambal me Vice Speaker of Floor Leader patikiyang kami. Sansal maranwat tama patunan ko sa net Israel kan makaktatang kitchen waran office awarisak tayo kananaso sa delibil yay kabina karyon kabina sa kumung labalab o speaker patiyang Israel auditor mapatiyang kubukura mamiya sa makamantin sayan ko kasambal ki porque abanuya kasantin tiyan tatak melel moin legislature watch sa matay kasanti ang appointment office riyaw kasambal nan katakaban kamatang ko sa network nintuan committee kachi
kupura choto pilparata kupur mo amamiye masuk ko nang NBL aki Israel Cabinet kan o Israel Associate Justice kan kaya po ito kami dia kesempal ki tuwasin pasan makasan na iti mga ewew run government o na iti pukata taong kan ito tiyan kami di kesempal ki kaway ito apan uya kaway diyo may bampato to sang kabinaw po kiya pukaki eksakati wan biluya pukan sang kumuda wala po kiya pukaki malong ko pong ililan mo ito ang maluwat kupura mo sa insaler o kamiti misopi kasal uchung ay makarata may Mr. Speaker itata itungal Chairman Mao Vice Chairman Likanat o member rin sa mga kamiti kasambal ng TN ko sa karamalwat purmawan niya o tayo sa palman kita kamutang ko sa network ni Karyaw o kim sa kalamatawad kalangan may Mr. Speaker Masyan salang mau kawait memiye o Patriang kawai itu kamagit miya yak jalan rujung timasin pe. O pergi miya karyaman pen kamagit tu mulai ban polisi kamagit lu kamukupuran polisi ma senator jawab makawatan dimna kamu senator jawab. Hey, Speaker kalangan kapurong mau nibayan patro, Mr. Speaker kongkotong kapur itu maluang din kamu. Ang vice floor members kan chorus. Itu kalau wow on chorus ni betul yang try teranut. Speaker man kalau boleh buat tam essential chairman finance, yang saya mau try katri irawat mon kayun watawat. Ikan sure mi patrawan muna. Kasi pan trela pala o include wasa taken sang pan executive na titsung kopongkan director kan wasa taken. Ari iya itu al iram mo. Kasat beta up imen apawon dahil napalila mo na tayo tangkak katla mo ay imen kalabulubado patrang Chairman Finance kalangan Speaker Kalangan senator jawab senator jawab mawar hajansal makamagit yumi ayar jalan tingti masin be o miya utpan kamagito harus mautung kamagito masani yai Pwuhng masani so Kamagat paita, tayo rutong tiyan masin na ben kamutaan ko sunod pa poli sa kuno, laban yari sa kuno, LT1. Pwede tayo ba ang kadyang ng karyaw kem sa klan watawat, tayo ba usus ni ngil, ito na tayo kan kamanata. Kusunod kan ni karyaw kem sa klan watawat, o ibaan po na sa Chief Clerk. Senator Abram, Senator Artuin, Senator Carl, Amen. Senator Edmond, Patrawan ito. Senator Edward, Aye. Senator Edwin, Abstain. Senator Irene, Amen. Senator Chouap, Senator Latore, Senator Le Pen, Amen. Senator Licanet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Mikael, Senator Simon, Senator Simina, Amen. Senator Simram,
Yung Huawei. Kailangan essential Pwuhng o kamutangan ko sunod pa pulis o kuno, labaniyari sa kuno, Pwuhng, abstain, siluso, o isak tayo way. Pat nagawag tayo kamanalar, kamutangan ko sunod pa pulis o kuno, labaniyari sa kuno, ranot. Pwede tayo la paliyara kamutang ko sunod po. Niyato kamutang ko sunod. Chief. Legislature Bill Number Sabku Unisak Silulan Resak 10, a Bill for an Act, adding a new Chapter 4 to Title 28 of the Pohnpei Code relative to invasive species and for other purposes ang nakayo ang watawat. Angan talaga katyanan masarbeban po na sa Chairman at Ward. Alanganin kupromi honorable speaker kumpure mone ban pacho ay kagin karkarak ejingal sekarang keboni wawo kapit ng kacipachen sabon mesansaler ro mesansaler kan ejingal wabang promi honorable speaker o mongi honorable vice speaker honorable floor leader o honorable senators kan ilmenyang pacheng promail wongi ragan mesansaler nga bang promi mayang pacheng yo promi sangat honorable speaker and mesansal ejingal wawang sabon mistak honorable speaker men patuan motion kupurmawan niya kailangan kacheng nan masan ban LP pakuan isat sidula menyalri sa kuno ang first reading. Tansya lang mo kamagot na niya. Paros mo itong kamagot na masan niya. Pwuhng, masan iso. Kamagot pa ita. Masan na ba? Senator Edward. Alangan ng promi honorable speaker nga kachapachawan pesa pala itungal sa karanwaw. Nampachawan kamutang ko sa net pa kuan isak silu lebenyalri sa kuno kawit pa pachoto bang promi honorable speaker or honorable senators kan min yeah we are standing committee report slip itu isa kayo lebenyalri sa kuno pre honorable speaker yang kan ulian sa mugang RNT o pachawan orala pa kamutang sa net pachoto bang promi honorable speaker o bang kuan honorable senators kan kamutang ko sa net papi kung isak silu lebenyalri sa kuno kawit challenge pachawan long chapter kapyo sa bumachay Pohnpei Code na bangkawit invasive species. Honorable Speaker, non-standing committee report silupikit wa isa kayo lebenyalri sa puno kawit kan kamutang ko sa network sansalang bang from Honorable Speaker o Honorable Senators kan ay men pagkita kupurmawan niya kankagan i-flora ang melon author in Pwuhng Senator Carlo, Senator Artui o kupurmawan niya kagan ko na sa Israel member rin sa bumumi committee in RNT. Ani oralab Honorable Speaker kailangan ng kupromi. Kailangan Senator Edward yield floor. Kamuy Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker itungal wasapal bang kupromi o bang kurkan chorus itungal Pwuhng itungal Chairman Mao, Chairman Edward o melal Chairman Artui pwede kawit na miyanan ko sa net kawit na miyayer ninduan report na itanlong kamutang ko sa network na sansaler paan kupurakan o kalelayer John Way na sa matay session in nanwi cheyo kasambalin ko sa network na pitata patulong aton tips wet menin kaukan maranwat seratar whatsapp seratar so much so set o tatangkan mereka napapaliti aray tungal yeyas nan ranakan sansal me palilautin mansuwat temenin kau o tupsuwat pukat patulong ito niya yang ito soap ilikagada sampir
o utan makin pukaku patarapan sangwat national government Pwuhng rai pukaku border control mie paliu kasan diang ban kamban moni na besam custom and quarantine irai makin pukaku paluat Pwuhng tatau pukade non kasambal jalan pilpat ki yang rail ni ipsuato menen kau pukade saputak langotor au tante mayang pukaku Pwuhng saya rata men Pohnpei ai makara ta esensial nan kam mutang ko senat wo to robot memie e pena kasambal memie sawas pena kasambal yuan mie nan bukan Pohnpei state government agency Pohnpei state government kan melel kalian R&D or Port Authority. Nawang sama tayo national government Pwuhng puka peliyale mayra tungalan ki ang Apple brand kabal pukat. Mr. Speaker, utana sainsal Pohnpei pansro kakkalya putatakot. Ari ikapang ki kamodang ko sa nuwad elel wasak sa Kadkadaur. Wan kakuya men kacaman mau ong eupenen tau makonangan ni o mamia ya kakalaban ni wan kakmia kakalaban monian batoyan wan apali tatakot ramai Mr. Speaker ipatang itong chairman mau kamatin ke tampayan way o chung jalan kak sabon man kita ko sa network ang wadawat kayo Pwuhng matay nuwaw karakarak kamagat maluwat jalan kak rejeng timasan to kadiyang nang wadawat kayo Salam Muhammad kamagit miyayer China berjungkin macam itu Masalah macam itu Kamutan ko sinet pab kone sak silu lebihnya reisa kono ay ban kone sak kamagit namanya harus mautung kamagit to masani Pwuhng masani so kamagit paita cara tungkir macam itu harus mautung jalan kamanata kamutan ko sinet pab kone sak silu lebihnya reisa kono Pwuhng atawat kayo masani Pwuhng masani so kamagit paita rukay kamanatar kamutan ko sinet wat atawat kayo Appropriate Speaker. Kamu floor leader. Speaker, 12 wow. Tang prakan man sakara ko bruma kami taylang kak kamal malab na show. Kaway talan kamal malab na show sang floor leader.
Paler nan supplementary yakupur o sansal me mon commaltik try kat pan pel calendar o ipan pona sa chief clerk Privilege, my Mr. Speaker. takam kupura chief lu kami Kailangan, my Mr. Speaker, ito nga luwa sa bakal, bangko puro mo yung bangko koros. Mr. Speaker, totoo yung kay laptop katsang, iya tayo kamanata, kamutang ko sa nedyum, makasaneti, siya waran option 5 Speaker, o option floor leader. Sansal na nusus mamiya, abstain, apamen may so kay din silimen. Nan kapat nuyawi padawan me silimen so ayaw abstain. Induan kawait me sansal riyan sansal me pamen me so amen ma abstain. Padawan dati mat po sa matay record and son o ya kapung la anususan bidikak reflected nan sa matay journal. Kaya may mangyari ito nga privilege. Kailangan, Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl correction mamiya abstain so tayo o luwa kaw A dahil may kwaliman nawawagi excellent A kailangan correction mamiya Privilege, Speaker. kami Senator Licanet Kailangan kami, Mr. Speaker, Honorable Speaker. Ipagkita ito lang sa privilege. Mawag ito kang sekaran wow. Pati ang kami sansan din sa kapranwet. Nilawang kin kami 5 floor honorable members and 11 legislature. Yan ang girakan sa pati ang kami sa ranwet. Sa ranwet, Mr. Speaker, imen pekin wow. Nilil pumot kasampal wet yan. Pone se wow ni kinilil. All kasampal and way nen me paten kan min sang ranwet ye ya tungo lahat certain yo lompoy ansi wote imenen sansan na supplementary record supplementary channel and ranwet all minutes ime we are speaker and council and way kabigamarani ibeki kailen kasamo we are all labanan bila kailangan Romo Senator Licanet porque yung mulian kahit yero po na siya speaker and council and kapagamarang kailangan ko promo may porque yung patriyang uyag peruntaan major point of privilege masular point of privilege ay ban po na siya chief clerk Legislature Bill number KAPWARESOU 10, line Resoc 10, Legislature Draft 1, a bill for an act amending Chapter 8 of Title 42 of the Pohnpei Code by adding a new section 8-202.22 pertaining to dredging, landfill, and channel rehabilitation in Sawiso, Kichi, and for other purposes, ang nakarya o kamsaklang matawat. kailangan ka kadiyan ang mas ni Paipan po na si acting chair Senator Simon Kailangan ng kami, Honorable Speaker, Monetan, Pwuhng na ito Molian Committee. I mean, pag-igat ko na yan ay tumatsakatan, kasampi ko ni wow. Dapat lang sa panginisan sa lemin lang may kanangot. Ang marunod ay dumalwapang kami wow hindi, my Speaker Floor Leader. Lang kasukos kasampalin tiyak. Ito respected place of field, ang representation kan Forest. Ngayon kan may patrol kita ay meron, all kasampal kayo na katuwat pun lang year bisa ngamrano. Mr. Speaker, may patrol yata kamugadiyo, pero kakmasa ni kapatang ko sa net, magpapapuri sa puno, labigari sa puno, sa Manala, ang watawat kayo. Yun. Kansal magkamagit niya yan, pwede yan niya pagkamagito, parang smoking kamagito, masa niya Pwuhng, masa niya Chong, kamagit pa itar, niya masa niya. Senator Simon. Speaker, o sa pala ito sa Kadkadaur, yung kakulian di chairman, o itong committee, katawan na kumatang ko sinit kapuri sa kuno, lapilri sa kuno, so gusto nga huwag kita na chapter 8,
entitled tayo sa Pwuhng. Huwag consider one Pohnpei. Kung kapatayang yung kap napit orortan tao, kamawalan tao o autautan sap. Nang kumikos na buwat ay sukustungan kawin di maluwat kailan kakot ng kamanala tao yun magpagpamiya ang kakamawala ororta pwede yapon lang o pwede dararkan na pan patutasan ng sa mahoryawi ang kakuya autautan mohon wasame o paninayot po po sa niyo. Arya ni Aralap, Mr. Speaker, posibilidad keren tuwero posibilitakan na fit araran tao o autautan sap. Kami di padawan kami na nasan pang posibilidad kami di ini ng kangangay rekan na sa puriman kita takot hanggang prioritize landfill o yung kak bawang limarekan ama o luwan rarkan na niya kak yagi isa pagtatok na kat yung lang pwede namin kami tikawit essential may lapalan siyang tatok kat natural resources laut sinawala rar ari kami din men katawan ito pa katawan legislature na kami din soto utong wanan rar o akap pwede tatok kat buhat at bawang ko sinakan ay kami din utong o magkangangagi malawot tayo ng kap stock o patiyang protein na kunong nito ang pagdiyan report kirayo at ito na o apadin na suwa kawitan kami din ang kasit kontak patiyang web kailangan ko mo speaker Kailangan Acting Chairman Simon niya masalaban pamutaan ko sunod KAPWARESOU kuno libanari sa kuno floor leader Kadkadaur Kailangan ng speaker ay chungulwaw sa pan Engkak patpatuto bang front vice bang front honorable senator ko KAPWARESOU kan mobil patong tayo speaker man patong ay tungal chairman mau acting chairman mau Simon o kayo man sakara ko burmao niya bang front honorable senator ko insal may tatokanan yung ang Pohnpei medal insal sang acting chairman nito na report may ban Kosensan dia mengkakuya usaha Mensa kara kuburma ni talang ka kriting timasan ba watla sa pulman kita. Sansara mo makamagit yung mayor talang nating timasan ba koros mo tung kamagito masani ay Pwuhng masani show kamagit pa ita talang tingkir masana ban kamutan ko sunod KAPWARESOU kuno libanari sa kuno LT1 Pagya tayo katiyanan karyaw kim saklan watawat tayo usus ng mail o iban po na sa Chief Clerk. Senator Abram, Nay. Senator Artui, Ay. Senator Carl, Amen. Senator Edmond, Senator Edward, A. Senator Edwin, Senator Irene, A. Senator Chouap, Senator Latorre, Senator Lapen, Amen. Senator Lucanat, Senator Louis, Wow, Senator Ludwig, Senator Michael, Senator Simon, Senator Jimena, Senator Simram, Nay Mr. Speaker. Ay, kailangan dyan sa lang may pagkul masabul matayalo shoes matoko kamutaan ko sunod KAPWARESOU kuno libanari sa kuno usus Asia kwalu A
o chorus hutung sutama uwang kamutan kusunod po. Ranwat kay kamalala kamutan kusunod. Pap create sa puno, lepinya create sa puno. Pwede kamutan kusunod po polar, miyata kamutan kusunod, Chief Clerk. Legislature Bill Number V6AH Line Raisa 10, Legislature Draft 1, a Bill for an Act, amending SL Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2026, and for other purposes. Ang nakaryaw o kamsak lang matawat. Kailangan dyan ang kakatyanan masan ba ang magkuproyin po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko pura mo yun, bangko pura ng kores. Di ba pata sa kumagabdi mo, ninuwa, karakara, kamakit maluwa, talang ka, kuya ko puro kayo ang karyaw, o kumsak lang watawat. Kamatang ko sa nagpapisag, limaw, luminyari sa kuna, walti 1. Dyan siya lang mga kawait mamiya, koros mo itong kamagito, masani ay, uwang masani siyo. Pag kamagito, po itak, kaya bang katyanan, masani pa. Ang may kuproyin po na sa mga Chairman, Pantapiyata. Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko pura mo yun, bangko pura ng kores. Nasaan mo ko sa nagkasampal units. Porque we are wasn't pasan ang kecil sabun matay pukong local government kan. Apalagi sanganan sawat kamagutin mo ni magdayakan sabun man kiya suma o yang aki ananin mo na karwarukan. Ang tansal mami ananin mo na karwaru masang kamban kamarayan kamban rosan mo o bilpain sabun matay makoneng ang kakabol kanini po ang patyang tatakot. Ang pagkamat may Mr. Speaker Nawa ko karak-karak, men sakara kupurmawan niya. Kaya nang kakapanda lang, watawat karyawan kamudang ko sa nagkasabwal wataw na sa matay sa sinin muranganot. Saan siya lang mga kamagat niya yan, pang chairman, kailan kapandela. Ang pulpen kamutan ko sunat pa kisi sa klimaw, liban niya riyay sa kuno, walti-1, o nanewi ako por muranganot. Paros mautong kamagito, masa niya ay uwang, masa nicho. Kamu floor leader. Privilege speaker. Kamu. Kailangan speaker tumaluaw sa palang kapatpatuto bang from bang prakan koro speaker man sa koro ko burmao niya patuan ko magtan lang ka reconsider kusunat uyap ko tayo sa kwali ya binal rin sa kuno. Karya man. Saan sila mga kamagit mamiya, paros mautong kamagito, masa niya ay uwang, masa nicho, kamagit paitar, o tayo reconsider kamatang kusunod pabku riyop ko pa isa kwalo na pinyargay sa kuno LT1. Kamu floor leader? Kailangan speaker ay tumalawang tutuwa sa man sa karo ko burmao niya. Man sa karo ko burmao niya sa ilang kagan place kusunod tagap ko pa isa kwalo na binal rin sa kuno matsapin matay kalanta. Karya man. Saan siya makamagito silent place? Pamutang ko sunod riyop ko pa isa kwalo na pinyargay sa kuno LT1 o nang sa bumatay fill calendar and runward. Paros mautong kamagito masa niya ay o masa ni show kamagit paitar pagi paitar ay man patrol talent place kamutang ko sunod riyop ko pa isa kwalo na pinyargay sa kuno LT1 pansa bumatay fill calendar and runward. Leader. Kailangan speaker inan will flow wrong chairman R&D. Chairman in R&D. Floor leader, yield flow wrong, chairman in R&D. Kailangan upro mo yung honorable speaker. Kakachipachawan kaya sa bali, tumal sa karanawa. Katungong floor, pwede. Kakupure. Tingkag ang pachawan. Honorable speaker, kung kupure. Kamutang ko sa netriyab supply sa Kualu. Into an reconsider o placer iman pachuan motion kailan kagan nasa ni floor amendment top si sa Kualu la kanya sa kono ipag karyan.
Kailangan muna tayo ban katiyanan kamugit mamiya ban po na sa Chief Clerk and katakatama titlein kamutan ko sundat uyab tipay sa kwalu labnya release sa puno LT1. Legislature Bill Number Repupay sa Kwalu Len Risak Limao, Legislature Draft 2, a Bill for an Act amending Chapter 1 of Title 17 of the Pohnpei Code and Section 1-138 of Title 18 of the Pohnpei Code relative to inclusion of local food content in the public hospital and public school meals and for other purposes for reconsideration. Kailangan chancel magkamugit yung mayor tayong katiyanan masaniban kamutan ko sundat koros mo tung kamugito masani Pwuhng masani so pwede kamugit ay puita tayo katiyanan masaniban kamutan ko sundat. Senator Edward. Alanganin Promi Honorable Speaker ng Patuan kaya sa bali tungal sa karanwaw. Honorable Speaker mensakar kita ba ang Promi o ang Pernano ko sentreskan nakawit pen ang matang ko Senator Pwuhng sa kwalula ng sa Klimaw Chancellor Rong Kupurkan ay men Patuan motion kaya lang gagang gatyan ang asan ng floor amendment pa sili sa kwalula ng sa Pwuhng Dr. Yang. Kailangan nan masaniban kamutan ko sundat may motion tayo din pinmasani floor amendment pa sili sa kwalu labnya sa Pwuhng. Karos mautong kamagito masani Pwuhng masani so pwede kamagito po itak tayo bang katiyanan masanibo maguburahin po na si Operator and Floor Amendment Senator Edward. Alanganin Promi Honorable Speaker kakacip Patuan kaya sa bali tungal sa karanwaw. Siyenggi ay tunwal kapong bang Promi Honorable Speaker o bang Puran Honorable Senators kan pwede kuburmaw kaya lang kakan katiyanan masan ban floor amendment pa kisili sa kwalula binyari sa kuno makawkawit wasa chiki-chikan kakan pachoy isang nan mangan kusenit mamiyayer na kupurkan kupurelar makawkawit Tejew Lain Riau Murin Code Jalan Bacuan Tilit Kama Riau Bacuan Tejew Lain Silu Jalan Bacuan Tilit and Section 1-38 of Title 18 of the Pohnpei Code Kasilu Bacuan Tejew Lain Limao Jalan Bacuan Tilit Public Hospital o Patuan Long Tagachkilong Pohnpei State Hospital. Number Payu, Tejew, Lain Limao, Jalan Patuan Tilit, Public School Meals. Ani ora la Honorable Speaker, Sagara Kupromi, Honorable Speaker o Kupuran Honorable Senators kan Kupurmaon miye o Kupureta Floor Amendment Watch. Kailangan ng Kupromi, Honorable Speaker. Kailangan Senator Edward pwede kapesian floor amendment miyater masaniban floor leader. Kailangan Speaker ang tungal sa bali tutuwa ito bang kailangan Speaker mo sa karo kuburmaw niya tayo lang kakrasing tumasan ban floor amendment tapos hindi sa kwalu labing na rin sa kuno usapul man. Kariyaman. Tansa lang mga kawait na miya paros mautong kamagito masani Pwuhng masani so kamagit po itak tayo ring tier masaniban floor amendment karos mautong floor amendment tapos hindi sa kwalu labing sa kuno masani Pwuhng masani so kamagit po itar o tayo ring tier masaniban miyater masaniban kamutangan ko sa netriyap ko pa sa kwalu labing sa kuno LT1. Kamu floor leader. Kailangan Speaker ang tungal sa bali tutuwa ito Speaker mo sa karo kuburmaw niya tayo lang kak rejing timasan ban kusunat wet kamutang sunat wet o katla sa man kita man kan koros mo ba ito katla usus kilan koryaw kung sa lang ito Tansa lang mga kamagit mamiya koros mautong kamagito masani Pwuhng masani so kamagit po ita tayo rejing tier masaniban kamutan kusunat tuwan niya bukit aklar Pwede miya floor amendment sa bulmatay rule may required duplication cancellity o kamutan kusunat riyab ko pa sa kwalu labanyari sa kuno LT1 panwayalar
kamatang ko sa netriyop ko pa sa kwalu le penyari sa wano LT2 pagi tayo bang katiyan ang karyaw gem sa klan katawad tayo pano sus ni ngil o ibang po na sa chief clerk. Senator Abram, Amen. Senator Artui, A. Senator Carl, Amen. Senator Edmond, Amen. Senator Edward, A. Senator Edwin, Senator Irene, A. Senator Joab, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Kenneth, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, Nine, Mr. Speaker. Hey, kailangan yan sala yung way masabal matay sus meto ko pamudan ko sunnet riyab ko pa sa kwalu le penyari sa kwano ito na yung kitaglar usus Asia kwalu A o soto no uang ranwat tay kamanala kamudan ko sunnet riyab ko wali pa sa kwalu le penyari So, kambal malab lang sa speaker. kamu floor leader Speaker man pato ng kambal man. Kailangan speaker non-usus
Mayor nan komal kawit pa na Mayor o sansal nituan punganusus mamia yay nanatay rususki kamutaan ko sa natriyab kapay sa kwalo labi niya sa limaw LT2 nituan niya wuktaklar usus A sa kisu A o EUSO kalangan ng kupurkan o imuman usus pen kamutaan ko sa natriyab kapay sa kwalo labi niya sa limaw LT2 kalangan Pwuhng irawo tayo palialar o mawar ay pantonas sa floor leader. Salamat speaker tuwalwa untuk tuwa tabang pramahil speaker may sakara kuburmao niyo tayo langkap rup sabal matay kalantar katiyan po na item ng paisak punong naman nisi. Kariyaman. Diyan siya ng mga kawait na niyak tayo ng katiyan po ng paisak punong Pwuhng niya utupan kamagutok tayo katiyan po ng paisak punong. O ipan po na sa chief Recommendation per Standing Committee Report number Silub Kutuay Sak Limao, Line Ray Sak Wano. May fit nomination of Mr. Anderson Chi Put and Wia Aman member and Pohnpei State Sports Commission. Ang chief tayo ng katiyan ang masa na ben nominee minute pan po na sa chairman at mon. Ito lang bronze speaker ito nga sekretary ko kami kakimin mo tuwa bangkak kamnata standing committee report 395-26 Mr. Pwuhng Pangkakuya Sport Commission Kariyaman. Diyan siya lang mga magkamagit yung Mayor tayo ng katiyan ng usus pen Mr. Anderson Chi Put na itito po ang wiyaman member in Sport Commission. Kamagit na miya dahil ang katiyan ng usus. Paros mautong kamagito, masa ni Yay, uwang masa ni Iso, kamagit paitar, kaya paan komal, o katiyan ng usus.
o kupurkan me supplementary issues me toke recommendation and nominee Mr. Henderson Chi Put when we am in member and sport commission who choose Asia Qualway o so no ran mo tayo kamanalag. Recommendation per Standing Committee Report number Silibgutuay sa Kwano, Lenre sa Kwano, Napit nomination and Mr. Toshio Akinaka and Uyaman member and Pohnpei State Sports Commission. Kailangan tayo kang katiyanan masanuban nominee pan po na si Chairman Edmond. Kailangan ko yung si Peter, pilsama na nito, minintagdang po na nito, talangkap, katlangan, recommendation, Standing Committee Report, number, silibgutuay sa Kwano, Lenre sa Kwano, Tisyo, Akinaka, Kakuya, MN Sport Commission, Ugibang Colonia. Ciao. Diyan sa lang mga magkamagit mayor, koros mautong kamagito, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, kamagit Paita, Trabang Kamal, Lebanasyo, o katiyan, suspend nominee Mr. Toshio Akinaka, o member in Sport Commission. Yokpur, on sansalang way yokupurkan me supplementary issues me toke recommendation and nominee Toshio Akinaka when we are a member in Sport Commission issues Asia Qualway o so to no ran what tabi ka manalar mo na kapag kailangan miya nomination chief. Recommendation per Standing Committee Report number Silibgutuay sa Kisyu, Lenre sa Kwano, Napit nomination and Mr. Anderson Bonaparte and Uyaman member and Pohnpei State Sports Commission. Kailangan tayo kang katiyanan masanuban Mr. Bonaparte pan po na si Chairman Edmond. Kailangan speaker, siyang nanuti ng pagkita, pang promenawat, talangkap kayo, katlang nomination ng Mr. Anderson Bonaparte, ang kakuya ng Sport Commission, Philippine Lignat.
Harus mau jungka magito masani ay masani so pwede kamagito po ita kaya kerja na nusus kaya komal o kerja na nusus.
tay sa pale rong na sa bulmatay uya kupur. O sansal te mona tay komaltik tay kamagati umiya tay dan katianan suspend recommendation metoke nominee Mr. Jerome Silvanus when we are member in Pohnpei Sport Commission. Usus Asia Kwalu A o sudah mauang ranwat tay kamanalar. Manakap Jerome Silvanus. Okay. Floor Leader, Chalar, nomination. Alang-alang po ni Speaker ay tukaluwa sa palang patpatuto bang pro katuot Speaker may sakara ko burma ang tayo lang kat kop sabal matay kalantar katiyan doon ay tamang pensya kusuwi ang siya unuraturo. Saya sedang mau kemagut niya o kemudian dia uskan kemagut saya kecil kemudian pensya kusuwi yang retoro. Speaker, kalangan Speaker, uniban sakara jual serotan kepunya wa kepajabat. Mungkin kamu loro merupakan membatkan korus menjual uang kan atau yang cari. Aisut dan kaler yo korus yo mati yang men kapesekan. Speaker, iman sakar kita irair yo na buntun to supaya sukses. Mele irair dumum kemisalkan na alayer sawasakan sang sama jail chok sen Pohnpei kan. O untuan ketirak temannya itu sawas nagak apali dumumkat kajail win Pohnpei. Makarata kamanayang rin rin kak kabagi sawas dumumkat maslugi. Abnailan nanungin Pilipin imunikan magjail al sawas yun. Kaniyan siya sumaupukat sungan tentang wira dengan insurance dan MyCare apa-apa di yang saya win Pohnpei FSMTC kawawan sang MyCare adalah asyik close imunin dibiarkan Speaker imunin kesempatan itu irawat bagi belum buat keselagak awi kulkulan MyCare porangkat kotogedi sumaukan angkat patola apel sawas masikin Pohnpei melen Filipin. Iman kesempatan itu rawat bagi kawawan tip matane imunin Filipin kan close. Sunon tar yang wawan macam sapulman yung sawaskan MyCare. Ini karena iman bagi bang promo kampiun sumaukan kak grup irawat. Angkat dulu kawawan melen MyCare close to new phone kawawa nangkak saya lalu sabungan armasakan na kampiun kosong mau kak kapotong channel maluat oropoju channel kak sabungan kita nan special session ya kamu gitu limit Speaker. Yaman. Saya sedang mau kemagut media koros mautum kemagutom masani uang masani show bagi kemagut poita mia masani pe. Kamu Senator Pahrek. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal o sa bakal bangko puro mo yung pangkapurakan koros. Iman padiangan ke kabakabayan Honorable Senator Abram, Vice Speaker bagi kasambalwat. O iman kabadayang sabon me kamagito and kakapalto tatawag nan sa special session watch. O makoneng an bila kaya nga report cup magteka wada sabul material healthcare premium board ika melele ranso dalan sabiata pen sabul material essential me Pohnpei makamakamal MyCare membership in MyCare contoh takon Pohnpei melele government in Pohnpei o business kan pati ang men Pohnpei matadaw national government represent po nangan person wana isa kin MyCare. Rapat pada Pohnpei. Ibil toto kelar kaulim memen Pohnpei sabol man Pwuhng. Apol wiya kau mawiya yang irain me papa insurance. Paalala mo ni aprelimaiti di kiyanso mo ni panud magit. Risaw material healthcare premium board anyang patyang karong ngo maro na batar ay kamera malele ran sa hotel ng katiisang nan MyCare government ng ruk niya peng sabon marail
Mr. Speaker, imen pagkatatawa dan kak apol nawan matang koros makak apol nan session what and kak apol to Pahrek kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl, Mieto Masin Benirowo, Kamuy Senator Simon. Kalangan kami Night Speaker pasapala di Kadkadaur wow Speaker sa buhay nilin ira masajan sa mga Speaker dia sumaw na ng patuna Philippines option na lang pada sa buhay na August kita close ariya ay tuwal kalalapa ko yung kapatayo kumakit na dia nakabityan ka truck sa mga kasampal to matmapit medical referral o sumaw na tumuman ng Pwuhng surat courtesy silikoyo kat dalang leadership kasa palalto speaker palalto chairman ng committee now for information mo and near and legislature kasampal irelkan may sumaw rabrapan maur na ban related based on information to kaya iniman kapatayan itinpuya mo yung kira na information what niya ang waliyaban Pohnpei ng my care so director ay rap to isururo po kabiyan niya nga nagkapin sa pasadri tour betatan kaya iniman duwa pag assignment mo kami doon ang melaw talk ang kang niya pasadri ba jamat kola mamiya sa daw parata and communicated ang tayo saya yang mangi pasadri ay iniman kapatayan sa pulmong vice speaker most speaker karang ko Senator Simon, Mamawar, Masin Benirowo, Senator Edward. Kalangan ng Promi Honorable Speaker kakacak kaya sa pala itungal sa karon wow Honorable Speaker Pwuhng kami tiyo abang kacilalala imen tagani kara kami tiyo mereka kawait net care kumbaniyo may care pagin uye totoo yang niya kawait pen net care kakan pacu assignment watch kalangan Promi Kalangan Senator Edward, Mieto Masin Benirowo, Kamuy Floor Leader Latora. kalangan speaker ay tungal wow sa palang kakpatuto bang prong katuot speaker men kapinti ro kasambalwa kak sansal rangot ng sabal material ang sound roturo pambil kak sansal speaker na kupurmao masang katuot pilsik sabal man gitar kamanamantan cotron mon lop 100,000 na executive kawit na bilbang patulang may care parang kakapaligin ng Pohnpei kan koros nalatumot monyo konsay kapalin ng Pohnpei na kamti yung bilkak trok ay not speaker Chancellor Mao, Kupuran Floor Leader, Mieto Masin Ben Kamakit Mamiya. Masulara ban po na siya Kamakit Chalan Rutugutin Masin Ben, usapul man kita. Koros Pwuhng kamagito masaniyay Pwuhng masaniso kamagit paitar tayo tungtiro sa pulman gitar kawait tabagbaksang vice speaker nato ka Michael o nasayan lang sa matay committee ang Russell Mao o kak report sa non-special session pwede ira kasambal mo Mieto Iratoro Senator Edward Kalangan ko Promi Honorable Speaker kakacapacawan kaya sa pala itungal sa karon wow Honorable Speaker imen pacawan walianti waliaban kolonia magmay kuprelar ang suwis pacalar ang sormachay session o wiya tungal kaping lap kaping mulat kaping pacapac pang Promi o pang Honorable Contestant huwag kubur masan sa lahat kalangan ko Promi Kalangan Senator Edward Mawar Senator Edward Captain Kamela na toka nominee Akinak Kalangan Kamuy Senator Edward kalangan ko po speaker ini patuloy kaping nasansan na tutawag ko sa lahat Pwuhng nepito namunikan iminyanti kamti social and cultural o kaping na nalitunutuat pwede maestro ka tumata at tumata pa namnituat sudah na pangbutar minyak man kulanti kamti uya kaping pong bumotpot penggunaan itu rekan makcay kamanata ti aral kaping pong tun mongotpot kalangan
Kalangan Chairman Edmund Chancel me Sakaratan Kapwuhng ulian tier committee amelel irai namanikan magtay kamanatang sport kalangan brami miatre Director kamu Florida Kalangan speaker cungal sa palang kakpatpatuto bang promi bang dagang korok speaker kamu yang cungal cakar misik iman kamelele me niya melumum kapil chale to binya tatok kesempal kayo mo anane kupurakan ang kakyan patong sang nikarabawal ng kamagut tayo lang kak kamaltisan ang kupur kesempal ng gamit prong sa bali wasaksit lakap lakisa Kariyaman. kalangan muli ban po na sa kamugit mamiyayer amiya pakayar sa chairman kan kamu yung chairman simna Wal sekaltan wow speaker minta kaya kiyang gabi mo kami din education members kan clock riyaw lakap nam conference 2 kalangan ang pakayar Clock Riyaw Committee in Education kanganguyaw yung vice chairman o member ka niya kamu yung acting chairman Louis Kalangan main speaker kaya sa palay cungal sa karadaan wow men pakairiti o bata sa pamumuhay committee and Rosan Mau o Becky Kupuromau Chailangkak Eupenet Chamuran Session Watch Chailangkak Chapiata Irakasampal Pamasan lang Irakasampal ma Patronan for motion na sa isang vice speaker so ipaki o ipaki Kupurukan honorable members kan mapikak yang pacheng ipil catch kalangan may speaker kalangan pakayar sang acting sa bunumail meeting morin taw yung kapuran rangon niya pakayar kamu Senator Simon chairman acting kalangan speaker ko sa bahay tumal wow speaker profi doon na kami sa pagmenti ay mentata kampisa ko pagkakaya memperkan na dia sebatay ipanayaw niya pangklapi olap kalangan pakayar sang acting chairman Simon sa bunumail Chubaner niya pang klake walap kanganguyaw yung memberan pati acting chairman Simon masilar pakayar sansal magkamagit yung mayor kailan kumalti siyang yung puro sa palpa na lakap klake isak karos bautong kamagito masaniyay uwang masaniso kamagut paitar o try ran maletier o pahan sa palpa na lakap kalangan na narawpol senator kan karos sa matayo yung pur arer